si ti u stvari? Iz tvoje perspektive. Ti si odmah dobro Odmah. u sridu, kako bi rekli na Sinjskoj alci. Pa ja sam ja. Nemam definiciju sebe. Tako da i kad sam sebe gledam ili idem razumjeti, nema ničeg čega bih se mogao uhvatiti. Jednostavno jedan beskonačni prostor ili beskonačno postojanje koje nema ni oblik, ni veličinu, ni težinu, ni rod, ni spol, ni preference. I jednostavno to je beskonačna sloboda, istinska sloboda. Šta je tvoja intrinzična motivacija? Šta te motivira, ali zaista na najdubljem nivou da radiš to što radiš? Pa prvenstveno što ne mogu da to ne radim. I u Bugarskoj sam dobio DOP metodu, jednom, ajmo reći, kanaliziranjem znanja. I I onda sam odlučio da to moram živjeti, da nije dovoljno sad to samo kazati. Dobrodošli u Sa Mimi u dvoje, podcast o osobnoj transformaciji. Ja sam Mimi Perić, vaš domaćin, i zajedno sa inspirativnim i dinamičnim gostima raznovrsnih profesija istražujemo životne priče transformacije. Svaka epizoda, između ostalog, donosi praktične savjete i vježbu 5 minuta dnevno za promjenu u svakodnevnom životu. Krenimo zajedno da manifestiramo svoj puni potencijal. Dobrodošli u još jedan podcast S Mimi u dvoje. U današnjem podcastu moj gost je Ivan Bavčević, duhovni vodič, terapeut, pisac, osnivač Centra svijesti i Omni akademije, a trenutno je na doktorskom studiju iz metafizike na sveučilištu u Sedoni. Dobrodošao, Ivane, u podcast. Hvala ti puno, zadovoljstvo mi je biti tu. Meni zaista puno znači da čujemo nešto o tvojoj transformaciji i kako si ti od običnog dečka iz Splita, kao što voliš da kažeš, i diplomiranog menadžmenta i hotelijerstva u kojima si bio dugo godina, došao do predavača na sveučilištu svijesti u Grenadi, za razvoj svijesti u Grenadi, i sada definitivno totalno malo okrenuo svoj život. I vjerujem da ćemo tvojom pričom inspirirati bukvalno sve nas i da ćemo nešto novo naučiti o tebi. Tako da se zaista radujem i puno mi znači da si pristao na ovaj podcast, a trenutno si u Indiji. Da. Tako Tu sam da u mi je... mom zimskom domu. Ok, predobro. Pa da, predobro, toplo, fino vrijeme, Da. zaista punjenje energije na drugačiji način. Pa evo onda da krenemo odmah iz početka. Znači, kao što sam rekao, bio si u raznim branšama, u raznim ulogama, raznim identitetima. Pa onako da krenemo sa tvoje tačke sada, svijesti, ko si ti u stvari, iz tvoje perspektive?